yewe kuri uyu mugoroba umuntu uremerewe, umuntu unaniwe, umuntu umutwaro uremereye, umutwaro w'ibyaha, umutwaro wo kunanirwa muri urugendo, umutwaro wo gucika intege, umutwaro wo gucibwa intege n'amagambo wumvishe n'ibyakugezeho ugacika intege ukananirwa. Uyu mugoroba Yesu yiteguye kugutura umutwaro wawe. Muraho inshuti za Bright Shine TV, amakuru yanyu Yesu akomeje kubafasha. Ni wa musaza wanyu ugarutse kugira ngo twongere tuganire muri uyu mugoroba. Nitwa Munyeragwe Laurent, evangeliste muri paruwasi ya Batsinda, ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. Ntabwo narara kubabwira. Uyu mugoroba nkaba nashatse ko twongera twaganira ijambo ry'Imana. Nkaba ngira ngo tuganire ijambo riruhura imitima, icyo kwakira Yesu bimaze. Imana idufashe uyu mugoroba. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana ibice 11 bya Matayo n'umurongo wa 28. Haravuga ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi ndoroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremerewe. Mana ishobora byose, turagushimye. Ngushimiye ko waturinze mu minsi yose ishize. None ushimye ko uyu mugoroba nongera guhura n'inshuti n'abakwizeye n'abakwiringiye uyu mugoroba kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryawe. Ndagusaba imbaraga zivuye mu ijuru, kandi ndagusaba kugira ngo Umwuka Wera abashe gusobanurira abumva ijambo ryawe kuri uyu mugoroba, kuko hari abarushye, hari n'abaremerewe, hari abagushatse barakureka, hari n'abagukeneye kuri uyu mugoroba n'abakeneye kongera kugaruka. Urakoze Yesu kuko ubyumvishe kandi witeguye kubikora. Mbisabye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Inshuti za Bright Shine TV rero, uyu mugoroba numvishe mu mutima wanjye harimo ijambo yuko hari abantu uyu mugoroba bashobora kuba bananiwe, uyu mugoroba bashobora kuba baremerewe. Yesu ari mu iteraniro ry'abantu cyangwa ari kumwe n'abantu, arahamagara ati, yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Kuko muri iryo teraniro yabonagamo harimo abantu bananiwe, harimo abantu barushye, kandi abantu bafite ingorane z'uburyo butari bumwe. Abantu bamwe baruhijwe n'ibyaha, abandi baruhijwe n'ishyari, abandi baruhijwe n'amahane, banze kwakira Yesu nk'umukiza wabo. Uyu mugoroba rero ndagira ngo umuntu wese wumva aya magambo yumve yuko hari icyo Umwuka amubwira mu mutima we kuri uyu mugoroba. Kuko abantu benshi baruhijwe n'ibintu byinshi, baruhijwe n'ibintu bibagoye, banze kwakira Yesu nk'umukiza wabo, ariko bararushye, ariko bararemerewe, bafite umutwaro ukomeye cyane. Ariko uyu mugoroba ijambo ry'Imana riravuga ngo, yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze mumusange abaruhure. Uyu mugoroba Yesu yiteguye kuruhura umuntu wese ugowe, ufite ibibazo by'uburyo butari bumwe. Abantu benshi, bamwe bari mu bwanganyi, abandi bari mu bugambanyi, abandi bagira amashyari. Iyo ni imitwaro ikomeye abantu bagomba kuruhuka. Imana idufashe. Uyu mugoroba mwiza rero Imana iduteguriye, uyu mugoroba mwiza Imana itugejejemo, irabahamagara ngo, yemwe bantu barushye, yemwe bantu bagowe,
yemwe bantu bafite ibibazo, uyu mugoroba Yesu yiteguye kuruhura. Imana idufashe. Abantu bafite ingorane z'uburyo butari bumwe, abantu barananiwe mu mitima yabo, bafite ingorane zibagoye, bafite ibibazo bibaruhije, ariko uyu mugoroba Yesu yiteguye kuruhura umuntu wese unaniwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yemwe abarushye, yemwe abaremerewe, nimuze mu musange arabaruhura kuri uyu mugoroba. Baba ari abakomeye cyangwa aboroheje, baba ari imbata cyangwa umudendezo, uyu mugoroba Yesu arashaka kubaha amahoro yo mu mutima kuri uyu mugoroba. Arashaka kugira ngo umuntu wese kuri uyu mugoroba yumve ijwi ry'Imana mu mutima we. Wari urushye ariko ugize amahirwe uyu mugoroba wumvisha inkuru nziza, wumvisha inkuru nziza, wumvisha inkuru y'agakiza, wumvisha inkuru ikuruhura. Yewe muntu witeguye kuruhuka, ushaka kuruhuka, Yesu ashaka kukuruhura, kuko uyu mugoroba ari wo munsi yateganije. Uyu munsi ni wo munsi wagombaga guhuriraho nawe. Uyu munsi rero ntuwirengagize. Aya masaha ntuyapfushe ubusa. Ucyumva iri jwi tuti za Bright Shine TV, ucyumva iri jwi, ucyumva iri jambo, ucyumva Imana ikongorera, ukaba warasubiye inyuma uhindukire. Wumva hari ibibazo bikugoye, ukumva byagushubije inyuma uhindukire. Niba hari abakugoye, hakaba hari abaguciye intege, nyamara uyu mugoroba Imana iraguhamagara ngo wongere ugaruke mu nzira. Imana iraguhamagara kugira ngo wongere uve aho wari ugeze, uve aho wari ugiye, wongere ugaruke mu nzira. Imana idufashe cyane. Imana iraguhamagara kuri uyu mugoroba kugira ngo wakire agakiza ku buntu, nta kiguzi, nta ndishyi. Irashaka nubwo wayicumuyeho, nubwo wasubiye inyuma wari wamwizeye, ariko uyu mugoroba kubera ko ari umunyamahoro, arongera aguhamagaye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze mu nsange ndabaruhura. Kuko umutwaro we ntabwo uremereye, kandi ntabwo umutwaro we ugoye abantu benshi, ntabwo umutwaro we uruhije. Niyo mpamvu avuga ati ntabwo umutwaro wanjye uremereye, kandi kunkorera ntabwo bikomeye. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Aya magambo Yesu yayavuze areba abantu benshi bari barushye. Muri iryo teraniro harimo abantu barushye, nk'uko kuri uyu mugoroba muri iki gihugu naho harimo abantu barushye, harimo abantu byagoye, harimo abantu bacitse intege, harimo abandi barekuye umusaraba. Ariko uyu mugoroba Yesu yongeye kuguhamagara ngo nyamuna wongere ugaruke mu nzira. Imana idufashe cyane. Kuri uyu mugoroba benshi bacitse intege, ariko Yesu yiteguye kugira ngo yongere abakire. Niyo mpamvu yongeye kubahamagara. Imana idufashe cyane. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Nawe ntiwinangire umutima, wumva Imana ikugiriye ubuntu, yongeye kuguhamagara ngo wongere ugaruke. Imana idufashe cyane. Imana yongeye kuguhamagara kugira ngo wongere ugaruke, kuko ugowe, uburushyi burakuruhije, ishyari ryarakugoye, ishyari ryarakugoye. Imana idufashe. Ubona umuntu abaye gutya, ubona umuntu ageze aha ukagira ishyari, ubona umuntu ateye imbere ukagira ishyari. Imana idufashe cyane. Kandi uyu mugoroba Imana iteye kukubabarira ibyo, nubwo babimaranye igihe, nubwo babimaranye iminsi, nubwo yaba ari ingeso wari ufite, ariko uyu mugoroba Yesu araguhamagara ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze mu nsange ndabaruhura. Imana idufashe cyane ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana idufashe. Ngwino uyu mugoroba wongere wakire Yesu nk'umukiza wawe, kuko araguhamagara. Ni umunyambabazi, agira impuhwe nyinshi, araguhamagara. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Abantu benshi barananiwe, abantu benshi baragowe, abantu benshi ibyaha byarabishe, abantu benshi ishyari ryarabishe,
bwarabishe, abantu benshi ubugambanyi bwarabishe, ntabwo batuma abandi batera imbere, uteye imbere abandi mu badatera imbere. Ariko ubwo nuko bereka se impamvu nuko bananiwe, impamvu nuko barushye. Ariko uyu mugoroba Yesu arabahamagara, aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo ni munsange ndabaruhura kuko umutwaro wangu utaremereye. Imana idufashe yewe kuri uyu mugoroba, umuntu uremerewe, umuntu unaniwe, umuntu umutwaro uremereye, umutwaro w'ibyaha, umutwaro wo kunanirwa muri urugendo, umutwaro wo gucika intege, umutwaro wo gucibwa intege n'amagambo wumvishe n'ibyakugezeho ugacika intege ukananirwa. Uyu mugoroba Yesu yiteguye kugutura umutwaro wawe. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, Imana ikomeze kukureba neza. Uyu mugoroba rero ndaguhamagara kugira ngo wongere Mana ugaruke mu nzira. Uyu mugoroba bavandimwe Bright Vision TV, ndagira ngo nkubwire wongere ugaruke kuko Yesu aracyariho kandi Yesu ntahinduka. Uko yarari n'uyu munsi niko akiri, uko yakizaga kera n'uyu munsi niko agikiza. Imana idufashe, uko kera yaruhuraga ababa bwananiwe, n'uyu munsi yiteye kuruhura uyu mugoroba. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, Imana ikomeze kudufasha. Ndagira ngo rero uyu mugoroba dusenge Imana, ariko ndashaka gusengera Imana umuntu ushaka kuruhuka, ndashaka gusengera Imana umuntu ushaka kwakira agakiza, ndashaka gusengera Imana umuntu ushaka kugaruka mu nzira, ndashaka gusengera Imana umuntu wari waragiye none akaba agarutse ku uyu mugoroba, ndashaka gusengera Imana umuntu ufite imitwaro yari umuremereye uyu mugoroba. Yesu yiteguye kumuruhura, niyo nshaka gusengera Imana. Imana idufashe. Wa mukobwa we urananiwe, imibereho yawe irakunanije, ari mu rubyiruko none ntukiri urubyiruko, urireba ugasanga utakiri urubyiruko, uri umunaniwe mu mutima wawe, ubukene bugoye umuntu, bwamugora bukamuca intege akananirwa ntakava mu rugendo. Ariko uyu mugoroba Yesu arakubwira ngo ngongera ugaruke, ngo uko uremerewe, ngo ariko uyu mugoroba yongeye kugusaba kugira ngo aza kuruhure, kuko nubakiriho nk'uko n'ubundi yarariho. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana kuri uyu mugoroba. Imana idufashe. Inshuti za Bright Vision TV, uyu mugoroba rero tugiye gusenga Imana. Yewe wa mubyeyi we warananiwe, wagiye mu bapfumu, wagiye ahantu hose urirukanka ushaka urubyaro, ariko uyu mugoroba Yesu arashaka kukuruhura. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Uyu mugoroba Yesu arashaka umuntu waguraniwe muri urugendo, umuntu urugendo rwananiye agacika intege akabivamo, ariko uyu mugoroba Yesu aragira ngo ngira ugarurire mu nzira. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusenge Imana. Umuntu wese wumva rero twasengana Imana, ndagira ngo dusenge Imana, kugira ngo yongere agaruke mu nzira. Imana idufashe. Ndagira ngo dusenge Imana kugira ngo yongere yakire agakiza k'ubuntu, kuko wari wakabonye ucika intege wananirwa, kuko uri umwana w'umuntu. Ariko uyu mugoroba Yesu yongere kuguhamagara ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura. Mana ishobora byose, turagushimye, tugushimiye umugoroba mwiza, umugoroba w'ibyiringiro. Wongeye kwakira abanyantege nke, wongeye kwakira abananiwe, wongeye kwakira abacitse intege, wongeye kwakira abavuye mu nzira, ariko uyu mugoroba bagarutse. Wongeye kwakira bariya babyeyi, uriya mubyeyi wagowe agahora mu bapfumu ko nta Mana yarazi, ubwo araremerewe rero. Ariko uyu mugoroba Imana yongeye kumuhamagara ngo naze Yesu amuruhure. Uyu mugoroba wongeye kwakira umugabo wananiwe nawe, umutwaro waremereye, umutwaro wananiwe, yagiye mu busambanyi yanga kubuvamo, ariko uyu mugoroba uramuruhuye. Oh haleluya, urakoze Yesu. Uyu mugoroba uramuruhuye, uruhuye uriya mudamu yashatse urubyaro ararubura, yinjira mu bapfumu birananirwa, ajya mu baganga biragora, ariko uyu mugoroba oh haleluya, uyu mugoroba
uramwakiriye, uyu mugoroba uramuruhuye, uyu mugoroba umubabaro wose yari afite, uyu mugoroba uramuruhuye. Urakoze Yesu, uwarwaye uburwayi budakira akazenguruka hose bikamunanira, ariko uyu mugoroba Yesu, oh haleluya, nawe uramuruhuye. Urakoze Yesu, uriya mugabo yahoraga mu ndaya, yari afite abana bakicwa n'inzara kubera ko yabaga mu ndaya, ariko uyu mugoroba Yesu uramuruhuye. Urakoze Yesu, kukiri ku ntebe y'imbabazi, urakoze kukiri umunyambabazi, urakoze Mana kujya wumva gusenya k'ubwoko bwawe, urakoze kubyumvishe kandi witeye kuza kubikora. Tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Abamaze kuruhuka uyu mugoroba, mukomeze mube amaso, mukomeze musenge Imana, mukomeze mwihangane kugira ngo Yesu akomeze kuba hafi yanyu. Murakoze, Imana ibahereza umugisha. Nomero zange za telefoni ni 0788 669 92 58 0788 Imana ibahereza umugisha kandi Imana ikomeze kubanezeza uyu mugoroba mwiza. Yesu yongeye kubaruhura, mbisabye mu izina ryawe ryera Yesu, amina.